Bismillahirrahmanirrahim. Meyirli jaraydı Allah Taala'nın ismiyle başlar, hurmatlı Müslüman bir tuğanlarım. Barına Allah Taala'nın tinçliğin, rahmatın, bereketini kalıp salamlaşalım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ulu sahabası Abu Hurayra'dan Allah Taala razı olsun. Abu Hurayra radıyallahu ta'ala'nın da dedi. Kâle lemme halakallahu Adem ve nefek fîh ruh. Allah Taala adamı tavızı yaratkandan keyin ağa ruh, can verildi. Can vergen kezde atasa adam tavız çüçkürdü. Fakat elhamdülillah çüçkürgenden keyin adam tavızın birinci söylenen sözü elhamdülillah, Allah'a şükürler olsun. Hamd sana maktu olur olsun Kudayma dedi. Fakale leh Rabbuh, Allah Teala adama tavızdı. Elhamdülillah degen nukkandan keyin yarhamukallah ya Adem. Ey adam, Allah'ın meyrimi sana olsun dedi. Bundan keyin hurmatlı Müslüman bir tuğanım, şükürgönde akçüş dememiz, dememiz, ne deyiz? Elhamdülillah deyiz. Ukkanadan yarhamukallah, Allah'ın meyrimi sana olsun deyiz. Keyin Allah Teala etti, İzheb ila ulaikel melaike. Ey adam, o periştelerin canına bargın. Fakale esselamu aleyküm. Fakul, periştelerge bargındagın, periştelerge esselamu aleyküm degin. Kalu, adam atağız barda periştelerge birinci salamdaşkanı esselamu aleyküm, sizlerge tınçlık bolsun dedi. Perişteler ve aleykesselam ve rahmetullah. Sağa da Allah'ın salamı, cana rahmatı bolsun deyip perişteler aleyk aldı. Keyin jaratkan Allah Taala'nın aslında adam atağız kaytıp gelgen kezde fakal inne hâzi tahiyyatuke ve tahiyyatu benike beynehum. Ey adam, bul assalamu aleykum ve aleykümesselam ve rahmetullah senin cana senin kinki urpaklarının salamdaşı uşul dedi. Ne deyken? Assalamu aleykum 10 soğuk olasın. Assalamu aleykum ve rahmetullah. Allah'ın tınçlığı cana rahmatı olsun deseniz 20 soğuk olasın. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın tınçlığı rahmatı berekesi olsun diye 3 dilek aytsanız 30 soğuk olasın. Bul adam atağızga Allah Teala aytı, bul senin cana senin urpaklarından söyleşidir. Elhamdülillah ve evvel kelime allamehu rabbuhu hiye esselamu aleykum. Allah Teala'nın adam atağızga üretken birinci sözü kaysi söz eken? Esselamu aleyküm. Oşondan Mırzarık ailedendagi turgundары, Müslüman bir tuğandarım, Zalkar ustazımız Abdullah Acı'nın jerdeşleri, Asrankulu Abdullah ustazımızın mekendeşleri, ayıldaşları, sizlerge Allah Teala'nın salamı, tınçlığı, rahmatı, berekesi olsun. Ve hiye tahiyyat İslam, bu esselamu aleyküm Müslümanlardın salamı. Müslümanlar bundaki privet, ciao, niho demeyiz. Good morning degen, guten tag degen sözler yok. Ne deyiz inşallah? Esselamu aleyküm. Kâle Resul sallallahu aleyhi ve sellem peygamberi vellezî nefsi biyedi la tedhulul cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tahabbu efela adullukum ala şeyin izâ fealtumuhu tahabbtum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vellezî nefsi biyedi, menin canım kolunda kudretli olan Allah'a kasam içeyim dedi Peygamber aleyhisselam. La tedhulul cennet hatta tu'minu. Beşke imandu bolmayınca kiralbaysınlar. İmanınlar beken bolmayınca, imandu insan bolmayınca beşke kiralbaysınlar. Ve la tu'minu hatta tahabbu. Siler imandu bolalbaysınlar. Birbirinizi süymeyince, birbirinizi kadir bartamayınca. Afala adullukum ala şeyin iza fa'altum tahabbtum. Peygamber aytdı. Silerge bir oңой joldu üreteyim mi? Oşol men üretken joldu jasasaňar, araňarda süýүү, muhabbet payda bolat dedi. Sahabalar üretdiğinde afşu selama baynakum, araňarda salamdy jaýgyla deydi. Uluga da, kiçige de jürgende birimizge ne deyiz? Assalamu aleykum. İlgeri aksakaldar men barıp salamdaşy bir sыйmyk edi. Assalamu aleykum de bar aksakaldar men körüşetlik. Aksakaldar arasında kıya öte albaydylar. Salam aytmasaň, "Hey, kimden bolasın?" deydiler. Bugün hurmatly jaşlar uluglardy hurmat kılıp, kiçilerdi zat kılıp salam aytýabız. Salam aytуу bul
Ve he min naimil cennet. Salamdaşu, aramızda birbirimizi suyu, bu beşti nimetlerden eken. Ne nimeti? Beşti Allah Teala bendelerge tartılay turgan bir ulu nerse, birbirinizge olgan suyu eken. Birbirinizge olgan hurmat eken. Allah Teala mınday deydi. Ve neza'na ma fi sudurihim min gillin ihvanan ala sururin mutakabilin. Hicr suresi 47. ayet. Ve neza'na ma fi sudurihim. Beşke kirgen kezde bendelerden yüreğinden alıp salağız deydi. Neza'na degi julu alıp aytadi. Yüreklerinden, bendelerin yüreğinden suru alaz emne min gillin kör albastıkты, kızganuudu, jek körüğünü deydi. Beşke kirgeningizde biröge kızganuu jok eken. Nege bunun gürüşü jakşı oldu, meniki jaman boldu. Nege bu munça tonunu aldı, men ala albadım. Nege bunun uyu bunça süt beret, meniki az beret. Kör albastık, kızganuu degen nesen Allah beşte yürekten al. İhvanaga sururin mutakabilin. Alar beşte daim birbirinin jolukta kuvanışta jakşınakay bir jerdeler, söğürlerde oturup birbirini körgönde suyunet eken. Kuvanışta olat eken. Bul beşti nimet eken. Kelingizler hurmatlı Müslüman bir toğanım, beşke kirbesten burada beşlerden bir nimet bolgon, beştin Allah Teala tartıulay turgan nimetinden birösünü bul dünyada da dağımdap köröl alın eken, birbirimizni suyu, birbirimizni sıylagandık, birbirimizni körgönde kuvanıp salam beru. Ya eyyühellezine amanu la tedhulu buyutan gayra buyutikum hatta testa'nisu ve tusallimu ala ahliha. Nur suresinin 27. ayet. Kur'an'da Nur suresinin 27. ayetinde Allah Teala dedi: Ya eyyühellezine amanu, o Allah'ın varlığına bilgen iman keltirgen benlerim, la tedhulu buyutan gayra buyutikum. Özüngördün üyüngörden başka üylerge kirбегиле. Kaçanga çeyin? Hatta testa'nisu, ruhsat suramayınca. Eşikti takıldatmayınca, o falancaga kirsem bolovu dep zvonok basmayınca, ve tusallimu ala ahliha, jönle ruhsat bergenden kiyinde oşol üydün eğelerine salam aytmayınca üyüne kirбегиле deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in üyüne biröv keldi, eşikti takıldattı. Assalamu aleykum. Peygamberimiz bir sahabanın üyüne kelip eşikti takıldatıp assalamu aleykum dediler. Aleyk bolmadı. Peygamber ikinci oğlu assalamu aleykum ve rahmetullah dese üydün içinden ekşim cevap vermedi. Üçüncü oğlu aytkandan keyin üyden cevap olmadı ile Peygamber kaytıp jönödü. Üydün esi çıkıp ya Resulullah toktun ne kızmat ne geldiniz ele dediler. Ben sana 3 yolu ruhsat surap 3 yolu salam ayttım. Salamu aleyk bolbogondan kayttım dedi. Ya Resulallah ben sizin salamınızı uqtum dedi. Birok Allah Teala'nın rahmatı berekesini siz kalagan üçün men üyüme Peygamber'din kalausu körök jasın dep ün çıkpay cevap berбей turdum dedi. Oşontан hurmatlı Müslüman bir tuğanım, üyge barganda birbirimizge ne salam aytmayınca, ruhsat suramayınca birödün üyüne kirmey jok eken. Emin ma'na salam. Salamdın ma'nesini kim aytı beredi? Ne degen söz? Assalamu aleykum degen söz. Ma'nesini kim bilet? Assalamu aleykum manesi bu dua eken hurmatlı Müslüman bir tuğan. Ne degeni? Sizlerge tınçlık bolsun, amançılık bolsun, salamatçılık bolsun degeni, koronavirüs çıkmasın degen söz. Oğrudan ulu alыс bolun degen söz. Assalamu aleykum, siz biröge dua kılgandınız. Allah bardık apattan sizni saktasın. Bir Müslüman bir tuğanға assalamu aleykum deseniz, bul degen hurmatlı Müslüman bir tuğan sizge dua kılıp jatam, Allah sizdi apatlardan saktasın, oğrulardan saktasın, cindilikten saktasın, adamların jamandığından saktasın, günölerden saktasın, oğrulardan saktasın, koralbasıktan saktasın, kızganıştan saktasın, ekijüzdülükten saktasın. Assalam degen Allah Teala'nın 99 isminden bolgan bir isim. Qanday eken? Assalam Allah Teala'nın ulu 99 isminden bolgan bir isim eken. Assalamu aleykum degen söz hurmatlı Müslüman bir tuğan. Bir ögümde keldik de assalamu aleykum dediniz. Bunun manisi assalam, tınçlık bolgan Allah yuraqibukum. Allah sizni közömöldöp turat degen söz. Bu dua eken, davat eken. Assalamu aleykum degeni salam bolgan Allah körüp turat. Kameradan korkup atasın. Türkmeniskan'ı koyup koysa gazını azaytıp atasın mı? Al emes, assalam körüp turat. Allah seni közömöldöp turat. Günö kılbagın. Birödün malın urdabagın. Jılkısın jetelep ketpegin. Assalam degen söz bu Allah Teala'nın üstünde bar ekenini eskertүү. Hurmatlı Müslüman bir tuğan,
Assalamu aleykum degeni Allah'ın bereketsizge cadı degen dağı bir dua eken. Fassalam amanun fil ard, jerde amançılık, tınçlık bolsun. Bu imandılardan beşike kirsek inşallah, Allah Teala barımızı nasip kılsın. Beşike kirgende de beşteki salamdaşımız Assalamu aleykum degen. Allah Teala Nisa suresinin 86. ayetinde bundaydı. Ve izâ huyyitum bi tahiyyetin, eğer sizlerge bir salam menen salamdaşsa, fahayyu bi ahsana minha, salam bergendin adamından salamды жақшырақ алек алғыла дейді. Ау руддуha жоқ дегенде salamına жараша ғана жооп бергіле. Егер сілерге біреу салам айтса, salamıdan жақшырақ қылып алек алғыла. Жоқ дегенде ошончолук жооп бергиле. Инналлах кана аля кулли шейин хасиба. Аллах силердин ар бир кыймыл аракетиңерге, ар бир сөзүңөргө эсеп алуучу зат дейт. Бирөө сизге келди, ассаламу алейкум дедиле, сиз ва алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракатух деп коюң. Бала чака тынчпыза, Кудайыма шүгүр, өзүңүздүн эли журтуңуз, бала чакаңыз саламды пай Аллах Таала Куранда айтат, бирөө силерге салам айтса, анын саламыдан жакшыраак кылып кайтаргыла. Жоқ дегенде ошончо кайтарып койгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан Абу Хурайра деген сахаба айтат, кала хаккул муслим алал муслим ситтун. Мусулмандын экинчи мусулманга 6 укугу, экинчи мусулман боюнда 6 милдети бар экен. Bir musulman bir tulganıma menin taraftan 6 akım var iken, al kişinin 6 mildeti var iken. Kile ma hunne ya Resulallah. O Allah'ın için musulmandın bolgon 6 mildeti kaysı dese, birincisi İza laqitahu fasallim. Joluktun mu? Salam ayt. Assalamu aleykum. Ne deytikemiz? Jolukkanга salam aytabız. Ve iza da'aka fajibu. Seni çakırdı mı? Çakırgına cevap ver. Ve iza istansah fansah lahu. Eğer senen nasihat surasa, nasihat kılgın, sana nasihat aytsa nasihatını okkun. Ve iza atasa fahamidallah fashammithu. Çüçkürüp elhamdülillah dese Müslüman, yarhamukallah degin. Ve iza marida, orup kalsa fa'uduhu, orugan Müslümanı barıp kavar al. Ve iza mata fattabi'u, ölüp kalsa cenazasına barıp uzatkın. Müslümanga bolgon mildet eken urmatı Müslüman bir toqum. Bugün biz keyde özümüzdün ulu dinimizdi düşünböstön başkalardı görüp çüçkürüp koyup Budistler olup düşse, oruslar kanday kültürlü adamlar, külturası var deyimiz. Özümüzdün İslam dinimizde karan. Kebir din düşmanları aytat da. Ateistler, men deyt közüm körgön nersege işeneyim deyt. Men deyt Allah Taala'nın kudretini maga aytçı, men Kudaydı körübөгөндөн köpler aytat, mazarga kim barıp keptir ölgönden keyin deyt. Sen Allah Taala'nın kudretini görösün. Misal Allah Taala'nın kudretini karan, jönököy murduңuzdu karan. Murundun jarımı söğük, jarımı kelden ha. Eğer bari söğük bolganda ne olat ele? Ertemenen çimkir albayız, tazalay bayıttınız. Eğer bardığı çel olup kaldı, keç uqtasanız, dem alalmay ölüp kalışınız mümkün. Murduңuz men jatıp kalsanız. Murundun içine koygan filtrdi karan. Filtrdi kaçan almaştırdın? Maşinenizdi, vazduşiydi almaştırıp atasız. Toplu filtrdi almaştırdınız. Murduңuzdu bir jol almaştırdınız mı? Allah Taala'nın kudretini karan. Murundagi içindeki filtrlerdi. Andan keyin karan. 80-90 grad, 100 grad ısık banyaga parga kirseniz, murduңuz bir közürmeginde oşol 80-90 grad ısık avan alat da 36,6 kılıp öpkөңүzgө jönötөt. Muzdatıp. Oşol ısık boydan öpkөңө kirse sizi orutup koyat. Kışka -25, -30 Yakutiyalar korsanız, -50 grad soğukta közürmeginde murduңuz jaragı avanı 36,6 kılıp jılıtıp turup öpkөңүzgө jönötөt. Kede jaman jit mikrop kelip kalsa, voleybol oynagandan, top tatkan adamdın udarından da küçtüürөөк kılıp çüçkürük menen meğinizge çıkarmasa çıkar beret. Ne deysiz oşonda? Alhamdulillah. Meyime jaman ziyanlı nerseni ketirmesden çıkarıp jibirgen Allah'a şükürler bolsun deysiz. Uqqan adam, yarhamukallah, bu Allah'ın meyrimi sağa. Allah'ın meyrimi bolğan üçün oşo çüşkürügün tazalap çıkardı deydi. Hurmatly Müslüman, bu Allah Taala'nın kudreti. Sen oşol bugün şamaldı sezesin. Derine tiyip, biroq şamaldı köre almaysın. Sen Allah'ın kudretini görösün. Ateistler misalı, men aytaysam Megacom alamı? Megacom'un jıştığı var mı?
Көрсеткілечі. Көрбейсің даны. Майытта тоқ бар десең, тоқты кемін көрдіңіз? Тоқты көрген жоқсың, тоқтың күшін көріп отасың. Бұл лампаны жандырған үшін. Сен Аллах табарак ва тааланың мақлуқ жаратқан нәрсені көре албай тұрған болсаң, денеңе тиіп тұрған, сезіп тұрған шамалды көре албасаң, Алланың құдіретін көресің, ақылың менен Алланы танисың. Аллах Тааланың мақлуқ болған күнді қарай бересің көзің менен. Күнді көре албасаң, Аллах нуру самауат вал ард, Аллах асман жердің нуру болған, Аллах Таала сенің көзің жетпейді. Сен мақлуқсың. Сен құдіретini көріп тұрып иманға келесің. Урматтуу мусулман, бир туган темадан алыстап кетпейін. Саламдашу менен баштадым. Ассаламу алейкум. Абдулла ибн Салам деген Яхуди, еврей. Ким екен? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям биринчи Мадина Мунаввараға келген кезде 13 жыл Меккеде иманға, исламға чакырды дагы. Биринчи жолу Меккеге келсе, адамдар Кадима Расулаллах, пайғамбар келіп тұр деп чуркап жөнөдү. Мадиналықтар бардығы пайғамбарды көрөбүз деп чуркады дейт. Абдулла ибн Салам деген Яхуди еврей, Яхуди дининде ал. Мен да пайғамбарды көрейін деп елдің қатарында чуркап келдім дагы. Фаламма табайянту иля важхи, аны келіп жүзүнө шундай карадым дейт. Пайғамбардың ел менен келіп жүзүнө карап көрдүм да, билдим бул жүз, бул бет жалған қалып айта тұрған бет емес екенін біліп тұрып, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду аннака Мухаммадан Расулаллах, куәлік берем Аллах жалғыз, жана куәлік берем сен Аллах Тааланың құлы елшісің деп иманға келдім дейді. Бірақ айтайын деген мәселе ушул. Абдулла ибн Салам Яхуди мусулман болды. Бірақ пайғамбар дейді Мадинаға келгенде биринчи жолу Мадина елі жиылды. Мен de hazır Mırzarık'a birinci yol geldim. Mırzarık'ın cemaati jiyildi. Peygamber aleyhisselam birinci yolu elge kayırılgan sözü Peygamber'in birinci hutbası. Şul ele deydi. Peygamber aleyhisselam Madinalıklarga birinci aytkan sözü şul oldu. Ya eyyuhannas afşus selam. O insanlar, bette o müminler, musulmanlar, Kırgızlar, Özbekler degen yok. Araplar degen yok. Madina Makkalıklar degen yok. Ya eyyuhannas afşus selame beynekum. O insanlar arаңарда salamdı jayğıla dedi. Bardıq insanға kayırıldı. O insanlar arаңарда salamdı jayğıla. O at'imut ta'am, muhtaç bolup din üçün Mekke'den Madinaga, Mekke'den Madinaga köçüp gelgen bebeçalarga tamak bergile. Muhtaçlarga tamak bergile. Peygamber birinci ayette salamdı jayğıla, muhtaçlarga tamak bergile. Vasallu billeyli ve nasu niyam. Adamlar uhtap jatkan kezde түнкү namazda okugula. Dağınan Vasilul arham, tuğanдар менен карым катнашта болгула. Tuğanдар менен байланышыңарды бекемдегиле. Tadkhulul cennete bissalam. Ошондо силер тынчтык менен тынчтык болгон бейишке киресиңер деп. Пайгамбардын биринчи кайрылуусу, о инсандар саламды жайгыла, туğanдар менен карым катнашта болгула, муктаждарга тамак бергиле, түнкү намазыңарды окула, бейишке киресиңер dedi. Мана бейишке кириш үчүн жол ушул экен. Урматтуу мусулман бир туган, эмне үчүн бул темага токтолуп жатам? Бүгүн биз өтө көп сооп иштерди аткарабыз. Бирок тилекке каршы аткарган сооп кайрымдуулук иштерибизди илгери сайыздын убагында тешик сеткалар болот эле. Билесиздерби, базарга барганда азыр мына пиясалган сеткалар сыяктуу аксакалдардын чөнтөгүндө дайым жиптен болгон сеткалар болчу да. Тилекке каршы бүгүн көптөгөн мусулмандар ошондой соопторду аткарабыз дагы, сооп болгон кайрымдуулук иштерибизди тешик сеткага салып алабыз. Bunun manisi ne hurmatlı Müslüman bir toka? Salam aytуу деген assalamu aleykum. Sizge tınçlık bolsun. Sizge barıp kapattan tınçlıkты kaalayım deydi, tamam barıp ulağın jetelep ketet. Assalamu aleykum dep jerin basıp alat. Assalamu aleykum dep tarazdan aldı alat. Assalamu aleykum dep biröge жазып beret. Assalamu aleykum dep biröge gıybat kılat. Bul degen nerse senin salamın жалган болуп атпайбы? Sen salam kaalayım, Allah'ın rahmetini kaalayım, tınçlığın berekesini kaalayım. Bereke bergen joksun mu? Tınçlık bergen joksun mu? Assalamu aleykum dep tınçını alıp toyuqsa aksakalları çöçtü, muzikasını koyuyor. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, daratты жақсы алабыз. Jumaga kelgende gusuldu kılıp maşallah kıynalıp kebirinin uyda duş bolsa da çögününü kötörüp alıp abdestesi menen gusuldu alıp daratты alıp Jumaga keleriz. Daratты tak alabız. Biroq daratты algan menen hurmatlı Müslüman bir tuğan kelip namazımızды tak okup jatabızbı? Je toğuk dança okuganda şaşıp okup atabızbı?
Cuma'ga kelgende maşallah soğup, her bir kadamınızga soğup yazılat. Oşol soğuptu siz el körsün mü, koca körsün mü? Je kalыс Allah'ın razılığı için gelip atasız mı? Je biröden uyalganınızdan geldiniz mi? Daratты жақсы алабыз, namazды жақсы оқый албайбыз. Namazды жақсы оқыйбыз, қалыс Allah'ın razılığını unutup koyuyoruz. Maşallah түнгі namazga turabız, tahajjudga. Kebirler tahajjudga turup tünde saat 3'te 4'te namaz okup Kuday Tağaladan suradan da ağası menen, koşnası menen, kudası menen mamilesi жақсы емес. Karım katnaşta yok. Silul arham. Tuğanlar menen karım katnaş meselemiz yok. Arzulagan bir çıçkağılık üçün, ulak üçün, arzulagan bir 2 metre yer üçün жылda baylap bir tuğanı menen söyleşpeydi. Barış gelişi yok. Anda senin tahajjudun ne payda urmadı Müslüman bir tuğan? Maşallah Müslüman bir tuğandarımız. Kebirleri de asakal mana Kudayıma şükür bala çakanın berdi, üydü saldınız, barınız var. Acıga varıp gelmişsin. Ac bu yıl $3300 oldu çıkaşa. Akça yetişmeydi, kıyın deydi. Biroq Türkiye'ye var, Antalya'ya var, başka var, mesaluğa tavat. Umraga var bir soğuk iş atkarıp gelin desem. Tıyın yok, karajat yok, kımbat eken deydi. Biroq şariatta yok, jıldık kılganga jaraydı. Şariatta yok, юбилей atkaradi. Şariatta yok, başka toy tamaşaga akça табылат. Soğuptu alabız deydi, soğuptu dağı teşik setkega salıp alasız. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, oturgan barınız Rabbim Allah, Peygamber Muhammed, dinim İslam deybiz. Kur'an-ı Kerim'den günüge 10 katar, je 10 ayat söz okuy albayız. Kur'an'ı kolumuz kalsak, tanış tamgabız yok. Жоқ, azıl tişim ötpey kalıptır. Estituğum жақсы bolubey kalıptır deysiz. Ha biroq kolunuzga birisi iPhone'u var, Samsung'u var, aksakaldırda çıkıp atmayız mı? Bak bu telefonga, uyuldu telefonga kelgen yüzdеген katlarda okuysunuz. Facebook'ta kirip alıp yüzdеген жалган kabarlardı karaysız. Biroq Allah'ın kitabı olgan Kur'an'ды karap 10 ayat okuganga jarabaysız. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, kelingizler. Afşüsselam, aramızda salamdı cayat ekemiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beyne yede sa'a teslimul khassa. Kıyamet jakındaganda deydi, ayrıca özgöçe salamdaşı bolup kaladı deydi. Kıyamet jakında ne bolot eken? Özgöçe salamdaşı bolot deydi. Bul ne degen? Wa huwa la yusallim racul illa ala man ya'rifuhu. Kıyamatta jakındaganda özgöçe salam degeni deydi. Müslümanlar tanıgana gana salam berip kaladı. Balançak assalamu aleykum deydi. Tanıganga salam bermey yok. Biroq andan da jamanı bugün hurmatlı Müslüman bir tuğan söz esin tabat. Andan da jamanı tanıgan emas, ayılda barın bir-birini tanıysın. Tanıgan emas, unday karaydı da özüge okşoş kiyingenge salam beredi. Ha, mon sakalı var eкен, assalamu aleykum. Forması özüge okşoş bolsa, ha, mana bizdin jamaatı assalamu aleykum. Kıyamet jakındaganda özgöçe salamdaşı bolup kaladı. Al salamdaşı bir gana tanıganına salam beredi, je özünün partiyasından, özünün bagıtынан, özünün pikirleşige salam beredi de başkalarga salam bermeydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Biröge salam aytsaң ne olur? Emi karang da. Sizlerden sorayın da. Kudayıma şükür bizdin bul Molla Abdullah Damla siyahtı, Alimcan Karaka siyahtı jigitlerdi çıkargan ayıldın eli imanda İslamda bekem. Biroq bir surov. İslamdın emnesi жақсы? İslamdağı en жақсы nerse emne? Atamıza tazalık deydi. İslam'da en жақсы nerse emne? Namaz. Maşallah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kelingizler soraylı. Peygamber ne dep joguradi? Ja'a rajulun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi geldi. Peygamber iman degen yok, namaz degen yok, oroza degen yok, cihat degen yok, amr ma'ruf nahi munkar degen yok. İsmail hicam. Peygamberin sorunu joğuna karang. Habibuk suyuktu peygamber An Abdullah ibn Amr degen sahabadan Allah Teala razı olsun. Abdullah'dan da Amr'dan da Allah razı olsun. Anna raculen sa'alen Nabi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kişiyle peygamberden eyl İslam hayır. İslam'dağı en жақсы nerse nedir? İslam'ın emnesi жақсы dedi. Kale en tut'imet ta'am, muhtaç adamdın kursağın toygozuğun ve taqra'as salam, salam aytuğun en жақсы dedi. İslam'dağı жақсы nerse eken? Maşallah namazın özün için, orozun özün için. Biroq qoğumda bir-biriga baylanış bolğon, suyudu oyga oturgan salamda ayta bildin mi?
İslamдағы жақсы нәрсе не екен? Мұқтаж адамға тамағыңды бер да. Жана әрбір адамға саламат. Ала мен арифта ва мен лам ta'rif. Пайғамбардың хадисін ушунун астыға екі сызықпенен белгилейм. Пайғамбар исламдағы ең жақсы нәрсе танығанға, танымағанға салам беруің деді. Бұл урматтуу мусулмандар исламдын аламат белгилери. Bir жерге келсек, мечитти көрсек не дейсиз? Мусулмандар жашайт экен дейсиз. Аллаху акбар, азан уксаңыз, мусулмандар жашайт экен дейсиз. Жана мусулмандардын дагы бир аламаты ассаламу алейкум деп саламдаса, бул мусулмандардын экен аламат белгилери болот. Таныган, танымаганга салам айтуу дейт. Исламдагы эмне? Өзгөчөлүк бул исламдын жакшы дегени саламдашуу деген кичипейилдик. Өзүңдүн кичипейил болуп, аксакалдарга бирөкөр ассаламу алейкум салам десе, атаңа рахмат дейт да. Сен ушундай жакшы тарбия берген, атаңа рахмат дейт. Биздин баткендиктер сиздерде бар, падарыңа наалат дейт. Падар деген атаны айтат. Атарыңа наалат болсун дейт. Бир салам айтууду үйрөтпөптүр дейт. Салам айтуу деген сөз кичипейилдик эмнеде? Байга да айтасың, кембагалга да айтасың. Арапқа да айтасың, ажамға да айтасың, қырғызға да айтасың, өзбекке да айтасың, тажигине да айтасың, татарына да айтасың, улутқа бөлбөйсүң. Чоңға да айтасың, кичүүгө да айтасың, байға да айтасың, кембагалга айтасың. Айыл өкмөттүн башчысыга айтасың, жөнөкөй суучуга да айтасың, койчуга да салам айтасың. Анас ибн Маликтен Аллах Таала разы пайгамбар айтат: "Марра ала гилман фасаллам алейх." Марра наби саллаллаху алейхи гилман, пайгамбар жаш балдардын алдынан өтүп баратып, пайгамбар жаш нәристе балдарга салам бериптир. Қараң, сіздің пайғамбарыңыз жаш балдарға салам беріптір. Урматты мұсылман бір туғаныңыз. Эми қараңыз, салам бергендегі қандай бір тәсірлері бар. Елестетіп көрің, сіз кішінекей жаш балаға салам бердіңіз, ал баланың жүрегінде өзіге сенім пайда болады. Өзінің қадір барқына сенеді. Алаға бір сый урматты ойғатасыз. Эми елестетің, үйіңізді біреуді алып келіп іштеттіңіз, малыңызды бағат қойшы да. Же болбосам жеріңізді біреуді мардикер қылып іштетіп отасыз. Ошоға барып салам берсеңіз, сіз байсыз, депутатсыз, айыл өкмөтүнүн башчысыз, молдосуз, имамсыз, бир кембагал бечараға, карапайым адамға салам берген кезде, анын жүрөгүнө кандай кубаныч ойготосуз. Ага акча бергенден да сиздин салам бергениңиздин таасири көбүрөөк. Сизге анын көз карашы урмат менен пайда болуп калат. Урматтуу мусулман, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Иннакум лан тасаун наса би амваликум." Силер адамдарды малыңар менен өзүңөргө тартып ала албайсыңар. Валакин ясаум биминкум бастул вajhi ва хуснул хулук. Адамдарды өзүңөргө каратууңар, адамдардын сүйүүсүн акча менен сатып ала албайсыңар. Адамдардын сыйырматын жылмайган жүзүңөр менен, жакшы адеп ахлакыңар менен өзүңөргө тартасыңар дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Мен кала ассаламу алейкум." Караң, пайгамбар айтат: "Ассаламу алейкум" десең 10 сооп дейт. "Ассаламу алейкум ва рахматуллах" десең 20 сооп. "Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух" десең 30 сооп. Кыяматта келесиде: "Я Расулаллах, мен сен үйрөткөн сүннөткө амал кылдым, менин 30даган соопторум кайда" дейсиз. Балдарыбызга үйрөтөлү, неберелерге үйрөтөлү, баарыбызга саламды үйрөтөлү. Эми караңда. Кебирлер айтат: "Я устаз, күнөө көп кылдык. Мана эми Кудайыма шүгүр, эгемендик келгенден кийин бизде дават болуп, башка болуп исламга эми келдик. Күнөөлөрүбүз көп, кантип жооем" дейт. Күнөөңдү кантип жооюуду үйрөтөйүнбү? Пайгамбар алейхиссалам: "Ма мин муслимайни ялтaqiyан фаятасафахан илля гуфир лахума qabla an yatafarraqa." Пайгамбар кайсы бир эки мусулман дейт. Туруп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайсы бир эки мусулман дейт жолукса дейт. Андан кийин фаятасафахан кол алышса дейт. Эки кол алса эки мусулман илля гуфир лахума qabla an yatafarraqa, экөө кол ажырашпайынча күнөөлөрү кечирилгенден кийин ажырап кетет дейт. Аллаху акбар. Караң, диниңиз сизди бир мусулманды сыйлап кол алышып, ажыраган кезиңизде күнөөлөрдөн тазаланып ана ажырайт дейт. Аллаху акбар. Мен ойлойм, муну эме кылгандан кийин азыр эми да бир хадис. Каларсыз, кандай да Абу Хурайрадан Аллах Таала разы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Юсаллимус сагир алал кабир." Салам айтуудун адеби жаш балдар, кичинелер, чоңдорго салам айтасыңар. Не кылат экенбиз? Кичикейлер чоңдорго. Вал мар алал кайт, өтүп бараткан адам отурган адамга. Өтүп бараткан адам отурган адамга салам берет. Вал калилу алал касир, аз адамдар көптөргө салам берет. Андан кийин урматтуу мусулман бир туган, улоодо бараткан адам жөө баратканга салам берет.
Неге мұндай? Сен ұлыда отырып алып, текебірлік қылбағын, бой көтербегін. Жөө баратқанға салам беруің, сені кішіпейілдік еме қылып екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Дa'вахум фиха субханак Аллахумма ва тахиятун фиха салам." Мұсылмандардың бейішке кірген кезде, "О жаратқан Алла, біз сені арулайбыз." Саламдашуысы бейіште ассалам деп саламдашады екенбіз. Бейішке кірсек не дейді екенбіз? Құдай бұйырса ассаламу алейкум деп саламдашы екенбіз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям басқа бір хадисте екі мұсылман жолығып саламдашып қол алған кезде, салам бергенде дағы жүзіге қараған. Пайғамбар алейхиссалам біреуменен саламдашқан кезде нарық адам қолын алмайынша пайғамбар қолын албайды еле. Саламдашқан адам қолын тартқаннан кейін ғана пайғамбар қолын алады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям саламдашқан адамдың жүзіне қарайды еле, жылмайып. Пара берме, бара бер дейді. Барып саламдаш. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Екі мұсылман саламдашып қол қағысса, күзінде дарақтан жалбырақтан жерге төгілген сияқты күнәлері төгіледі" дейді. Аллаху акбар. Қараңыз. Шаршап қаласыз ба? Ақшаңыз кетеді. Бүгін біз ошо диніміздегі саламдашуды башқаларға үйретіп қойдық. Башқаларға алмаштырып салдық. Мен бірде телефон çalып, телефонда "Alo" дейсің, "Ассаламу алейкум" деп баштайсың. Не дейді екенбіз? "Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху" десем, баласы алып қалады. "Ата, сені ассалам шақырып отады" дейді. Себеп ал телефонда балаға саламды үйреткен емес. Балдарымызға саламды да жақсы үйретеміз, урматтуу мұсылман бір туған. Эми қараң. Ана Абу Айюб ал-Ансари, Абу Айюб деген пайғамбардың сахабасы, пайғамбар Мадина келгенде ушу кишинин үйүндө жашаган. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт. Пайғамбардың хадисini Абу Айюб ал-Ансари айтат: "Ла яхиллу ли муслимин ан яхжура аха фаука салас." Bir musulman ikinci musulmandan жүзігіріп тарынусы halal емес дейді. Adal емес деген арам деген сөз. Арақ içкен сияқты, адам өлтірген сияқты, чочкон етін жеген сияқты, ғибат қылған сияқты, құрдомат қылған сияқты арам болған işlerden біреусі bir musulman ikinci musulmandan 3 günden artık tarınılsa bolboydu дейді. 3 günden artık arazdaşpasın дейді. O adamsın, kapı olup kaldın. 3 gün geçen kapı olup ruhsat bir etken. Yeltaqiyan feyarudhu hâza ve yarudhu hâza. Joluqqan keze bir musulman bir yaktı qarap ketedi. Je ol oturgan jerge ekisi kelbey tayak qarap ketedi. Ve hayruhuma oşa eki arazdaşkandan jakşысы kim deydi? Allazi yebda'u bis-salam. Kimisi birinci salam aytıp başlasa. Eki arazdaşkan adamdın en jakşысы kimisi birinci salam menen başlasa. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh. İnne fi qada'il havaicin nas lezzet la yaru illa men jarrabaha. Bir adamdardın muhtaçlığa jardan bergen özünçe bir damı var eken, jırgalçılığı var eken, bireudun kajetini çıgaruda uşunday jırgalçılık var. Bunu atkargan adam gana bilet deydi. Oşoндуктан hurmatlı Müslüman bir tuğan, jakşılıkты kıl. Kebirine salam aytıp, jakşılıkты kıla bergin. Жақшылықты татықтуға да қылғын, татықсызға да қылғын. Егер сенің қылған жақшылығың ал татықты болса, ал үшін. Егер сенің қылған жақшылығың ал татықсыз болса, жақшылығың өзің еле үшін. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламдың улу сахабасы Абдулла ибн Аббас деген сахаба. Құранды ең терең білген. Пайғамбардың ең жақын туғаны болған Абдулла ибн Аббас айтты: 4 нәрсенің, 4 жақшылықтың özüde kılıp kaytarı beri albayımın deydi. Mağa bolğun 4 nersenin jakşılığın kaytarı albayımın deydi. Birincisi nekem? Raculun beda'ani bis-salam. Mağa salamdı birinci aytkan adamdın jakşılığını kantıp kaytarır ekenmen deydi. Salam aytuda ulu soğuk ekende. Mağa birinci salam aytkan adamdın jakşılığın kanday kılganda kaytararın bilbeyim deydi. Ekincisi. Wa raculun vasa'ali fil meclis. Ekincisi, men çoğuluşqa kelgende mağa jay orun boşatıp bergen adamdın jakşılığın kantıp kaytarar ekemin, anı da bilbeyim deydi. Subhanallah, jaşlar kulağınlarga, kulaqsırga tıyıp algılar. Senen ulu adam keldi. Jaşı ulgaygan adam keldi. Birinci ordundan tura kalıp orun boşatıp bergen. Men kelgen kezde orun boşatkan adamdın jakşılığın kanday kaytarar jolun bilbeyim deydi. Bunu kim aytıp atat? Paygambardın amekisi bolğon
Kur'an'da en tereң bilgen bu sahabanın lakabı Turcumanul Kur'an. Kur'an'da tarjima kılgan, Kur'an'da kotorgon, Kur'an'da en tereң bilgen sahabaydır. Üçüncüsü, وَرَجُلٌ أَغْبَرَتْ قَدَبَا فِي الْمَشِي فِي حَاجَةِ. Üçüncü men жақсылығını қайтарғаны bilbegen adam deydi. Al adam men üçün kadamların çankılıp benim bir muhtaçlığım için bir жаққа basıp жүрген adam. Şu kişinin işini kaçetini çıkarıp koyun dep siz üçün ayaka bir yaka çurka baskan adamdın жақсылығын қайтарудың жolun bilbeymin deydi. Dördüncüsü. فَأَمَّا الرَّابِ فَمَا يُكَفَ عَنِّي إِلَّا اللّٰهِ. Bunu deydi menin atımdan Allah kala sıyılığın vermese men bende acizmin deydi. Dördüncüsü, mağa kılgan жақсылығın sıyılığın Allah Teala'ga dua kılım Allah gana versin. Al bendenin жақсылығын kaytaruğa menin kudretim jetpeydi deydi. Al ne dese? Raculun nezele bihi emrun. Karang. Bir adamın başına bir tüyşük düştü deydi. Bir adamın başına tüyşük düştü. Febate leylete. Tünü menen oylanıp çıktı. Kıynalıp başına düşük. Sümme râne ehlen li haceti. Kim tünü men oylanıp kimge varsam jardan beredi. Dardımdı barıp kimge aytayın dep tünü men oylanıp kalbına Allah Teala meni salgan bolup maga kelgen bolsa bul adamın sıylığın Allah özü versin deydi. Karang, ayılda yüzdegen mingdegen adam barda oylanıp başına tüşügen tüşügünü dardını sizge aytıp geldi mi? Oşa sizdi yüreğine jakın tartkan üçün. Sizge işengen üçün. Sizge bolgon sıyırmat üçün. Sizdin oşol işke jardan bererinizdi bilip durup sizdi izdep kelgen adam deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem lemma atasa Resulullah ma a'ta min tilkel ataya. Lemma a'ta ar-Rasul sallallahu aleyhi ve sellem urmatı musulman bir tuğanım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga kelgen Hunayn degen salgılaşusu vardı. Ne degen? Peygamber Hunayn degen gazbatga bardı. Hunayn'de ansarlar var, ansarlar Madinalıklar. Muhacirler Mekke'den kelgenler var. Peygamber Hunayn degen salgılaşudan köp olca aldı. Tö aldı, uy aldı, altın aldı, kümüş aldı. Alıp bitkenden keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabalarga olcanı tarkattı. Biroq Peygamberimiz töönü de, uydu da, altın kümüştü körök Mekkeliklerge berdi. Madinadan kelgen ansarlarga berbey koydu Peygamber aleyhisselam. Madinalıklar oturup alıp arada söz ketti. Bu Peygamber özünün tuğanlarına, uruklarına, Mekkeliklerge berip bizdi bugün unutup koydu. Alarga tiygen olcalar bizge tibey kaldı. Söz bolgonda Sa'd degen sahaba Peygamberge kelip ya Resulallah Sa'd bul oşul Madinalıkların aksakalı. Akırın kelip ya Resulallah ansarların arasında söz tarkap atat. Mişmiş bolup atat. Emne oldu dese Peygamber özünün tuğanlarına, jakınlarına bedelini berip bizdi kurkaltırdı. Kılıç kötörgön biz, kan tökülgön biz. Biroq bizge hiç nerse tibey kaldı dep söz kıldı dedi. Peygamber aytdı, ya Sa'd sen özün kayaktasın dedi. Senin pikirin kanday dediler. Sa'd aksakal aytdı. Ya Resulallah mendele oşo ansarlardan bolgan bir adammın dedi. Mendele şolar menenmin dedi. Keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tez ansarlardı jina dedi. Madinalıklardı jinagandan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala hamd sana aytkandan keyin ansarlarga aytdı. Ey Madinalıklar, adaşıp жүрgөн eleger men kelip tuura bagıt tappadыңarбы? Bölünüp жүретиңер men kelip birikpediңерби? Bir-biriңe düşman eleger men kelgenden keyin dostoşpodуңарбы? Kembagal ediңер Allah Teala men kelgenden bereke berip baylıkka jettiңер. Kor ediңер, sıylı bolduңar. Degende bardıq sahabalar ugup jer karap kalaştı. Peygamberдің sözü çındık ele. Keyin Peygamber aytdı, "Kalasaňar maga mintip жооп берсеңер bolmok. Elin kudu biz kabul aldık. Elin jalgançı dedi biz çinçil kıldık. Kor bolup geldin biz sıyladık, kadır bartadık. Kembagal bolup geldin biz menen sen bayıdın. Deseňer toğra aytmaksyňar dedi. Keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözün ulagandan keyin mınday dedi. Dua kıldı. Ey Madinalık ansarlar. Mekkelikler dedi. Uşul jerde bir söz koşup keteyin. Peygamber oşo olcanı bölgönde Peygamberдің jakın tuğanlarından Abu Sufyan degen жаңы musulman bolgon ele. Abu Sufyan aksakal edi. Abu Sufyan o benim ülüşümdü ver dedi. Peygamber ülüşün altın kümüş menen verdi. Balam Yazid'tikini verdi. Kızım Hint'e ver dedi. Bala çakalın bar ülüşün aldı. Çoğun dasturkonda idişke, dasturkonda bu emege, materyalga
Altından, kümüşten, bar olcalарды algandan keyin kötereyin dese Abu Sufyan tura alбай kaldı. Ya Rasulullah bir aytып maga kötergizip koysun dedi. Peygamber sahabalar hiç kim köteripbeydi dedi, özü köterip ketsin dedi. Bir malda oturup kıynalıp algan olcaсын köterdi de taltаңдап 10 kadam koyup basıp oturup kalgandan keyin Peygamber sahabalarga aytты, "Kördüңөр, bul dünya ушундай" dedi. Bul dünyani alıska köterip bara alбайсыңар dedi. Bul dünya ушул жерде kalat dedi. Keyin Madinalıklarga aytты. Bular tö menen, uy menen, altın kümüş menen kaytsa Allah'a ant içerim dedi. Madinalıklar bul öreğenge joloğu, bul say menen jüröğü, men Madinalıklar menen birge jürömün dedi. Alardın nasibası olcosu altın kümüş bolsun, tö bolsun, uy bolsun, koy bolsun. Siler ülüşüңөр paygambar bolusunu kaalabайсыңар mı dedi. Allah'a ant içem, eğer men hicrat kılıp kelbesem ansarlardan birөө bolmokmун dep keyin dua kıldı. Allahümme erhamil ansar. Allah'ım ansarlarda öz mehrimin algın. Ve abnail ansar. Ansarlardan baldarını öz mehrimin algın. Ve abnail ansar. Ansarlardan baldarını öz mehrimin algın. Ansarlarga baldarına nevilerini paygambar dua kıldı dağın. Men siler menemin dedi. Bu ansarlar korkunu paygambar olconu da Makkeliklerge berip emi igilik bolganda Mekke'ye ketip kalabı degende korkunç boldu bularga. Paygambar aleyhisselam ansarlarga 3-4 jol dua kılıp men silerden kaysı jolga түсүңөр siler menemin degende sahabalar bari iladı da bizden ülüşübüz Rasulullah bolgonuga razыбыз. Rasulullah biz menen bolgonuga razыбыз. Koydun da uydun da töründe işlesesiz keregi жоқ dedi. Biroq men bul maselege toktolgonum sebebi urmatlı Müslüman bir tuğan ansar degen dinge jardan bergenler degen söz. Din ansar Arap dilinde nasara yansuru jardan beru degen söz. Bugün din yolunda жүрген imamlarga, davat yolunda, din üretken mekçitlerge jardan bergenlerge Allah'ın mehrimi olsun. Alardın baldarına Allah'ın mehrimi olsun. Alardın nevrelerine Allah'ın mehrimi olsun. Kim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde aytты, Peygamber aytты, ansarlardı imandılar gana süyöt. Ansarlardı süyü imandın alamatından. Bugün imanga, İslamga davat, bugün nasat kılgandardı süyötsüz mü? Al imandın alamatı. Ansarlardı cek görü, 200'lük münafıktın alamatı dedi. Bugün namazda, imanda, İslamda Kur'an kılgan Abdullah Damla, Alimcan Damla okşagan ustazlardı jakşı görü, bu imandın alamat belgisi. Bulardı cek görü dedi, 200'lüktün belgisi alamatı dedi. Urmatlı Müslüman bir tuğanım. Dağı bir toktala turgan mesele. Bugünkü köygöylü meselege toktolayın dedim. Bu köygöylü meseleni uğudan bir paygambara salavat. Kelingizler, bu mesele şul ayat menen başlayımın. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amanu in ja'akum fasiqun binebeyin fetebeyyenu en tusibu kavmen bi cehaletin fatusbihu ala ma faaltum nadimin. Sadakallahul azim. Hucurat suresi. Allah Teala o Allah'ın varlığına, birliğine iman keltirgen bendeler. İn ja'akum fasiqun. Eğer bir fasık degen söz dininde taykı, dininde beken bolboğun, dininde işenimi bolboğun bir fasık bir haber alıp kelse. Bir habardı silerge jetkise fetebeyyanu anık dağıla, bayan dağıla. Bunun aytkanı çın bu? Bu habardı kaydan ap geldi dep. En tusibu kavmen anın habarına tayanıp bir nerse kılıp koy, bir kovumga jamanlık koysan fatusbihu ala ma faaltum nadimin, kılgan işingerge ökünüp kalasыңар deydi. Allah imandılarga aytat, uqqan sözüңdü anık tağın. Taktağın. Anıktavastan, taktavastan bir neseni kılıp ökünüp kalbağın deydi. Allah Tebaraka ve Teala Maide suresinin 3. ayetinde bunday deydi. El-yevme ekmeltu lekum dinakum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum l-islame dine. El-yevme bugün el-yevme ekmeltu lekum dinakum. Diningerdi kamil kıldım. Diningerdi tolluk kıldım. Ve etmemtu aleykum ni'meti silerge arnagan nimetimdi tamam kıldım. Tollukladım. Ve raditu lekum l-islame dine. Silerge İslam dinini din kılıp berümenen men razı oldum deydi Allah. Peygamber ötkenden din tolluk boldu. Dinin kemçiligi kalgan yok. Bu meselege toktolup nege sebep bolup da durmatı Müslüman bir tuğan? Şariatta bir formula, kayda var. Fizikada, algebrada formula bolgon siyaktı, kimyada formula bolgon siyaktı. Şariatta uşul formula bilip alыңыздар. Bu formula urmatı Müslüman bir tuğan, la tubna ahkam şer'i ala ru'ya. Şariat hükümdörü, İslam dinindeki hükümdör tüşkö tayanıp kurulbaydı.
Түшкө таянып, түштө айтылган нерсе менен шарият өкмү болбойт. Менин түшүмдө мана этти талкала деди, менин түшүмдө монуну кыл деди, менин түшүмдө паланчыны өлтүр деди. Шариятта түштөгү нерсеге таялбайт. Түштө шарият өкмү болбойт. Пайгамбар өткөндөн кийин шарият өкмү толук болгон. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Исра сүрөсүнүн 36-аятта мындай дейт: "Ва ла тахфу ма лейса лака бихи илм." Билбеген нерсеңди сүйлөбө. Так билбеген нерсени сүйлөбө. Инна сам'a, албетте кулагың, вал басар көргөнүң, вал фуад акылың, кана улайка мас'ула анху мас'ула. Kullu ulayka kana anhu mas'ula. Bunun barına жооп бересиң. Көргөнүңө, укканыңа, жүрөгүңдө бул ошондуктан билбеген нерсени сүйлөбө. Көрбөгөн нерсени айтпа. Аллах табарак ва таала Кур'ан-ы Каримде мындай дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым. Я юханнас, о инсандар, кад жаакум мау'изатун мин раббикум. Раббыңардан насаат келди. Мау'иза деген Кур'анда айтат. Аллах Тааладан силерге мау'иза, насаат келди. Ва шифа лима фис судур, жана жүрөгүңөрдөгү ооруларга шифа болгон Кур'ан келди. Ва рахматан лил муъминин, жана имандууларга рахмат болгон Кур'ан келди. Кур'ан не экен? Кур'ан бул шифа, Кур'ан бул мау'иза, Кур'ан бул туура багытка баштоочу, Кур'ан бул хидаят жолу. Юнус сүрөсү 57-аят. Аллах Кур'ан-ы Карим Исра сүрөсүндө мындай дейт. 82-аят. Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хува шифаa'у ва рахматун лил му'минин. Кур'анда имандууларга шифа болгон, рахмат болгон нерсени түшүрөбүз дейт. Кур'ан өзү не экен? Шифа экен. Кур'ан бул рахмат экен. Кур'ан Аллахтын мээрими экен, райымы экен. Эми караң. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн хадисинде айтат: "Кафа бил мари казибан ан юхаддиса би кулли ма сами'a." Bir bendенин жалганчы болуп калуусуна жетишет. Калпычы болуп калуусуна жетишет, уккан эле сүйлөй берсе дейт. Уккан нерсесин айта берсе, ал жалганчы болуп калуусуна жетишет. Башка бир хадисте күнөкөр болуп калуусуна жетишет, уккан айта берсе дейт. Мен бул маселеге токтолом. Бүгүн мана WhatsApp, колуңуздарда телефон бар инсандар, бүгүн соцсеттерде бир нерсе таркап атат. Ал таркаган нерсе Түркияда бир аял дейт, түш көрүптүр пайгамбарды. Түш көрсө пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам, Кур'аныңды ачсаң менин кирпигим бар. Менин кирпигимди алып кайнатып ичсең коронавируска дары дептир. Эми биринчи бул маселеге токтолсок. Аллах Таала Кур'анда мен Кур'анды шифа үчүн түшүрүп атам десе, сен Кур'анды шифа үчүн окубастан, Кур'ан менен дем салдырбастан, Кур'анды окууду билбейсиң, анан Кур'андын ичинен кирпик издейсиңби? Аллах Таала Кур'анды мен силерге мау'иза кылып, насаат кылып, шифа кылып, рахмат кылып түшүрүп, Аллах өзү айтып жатса, сен Аллахтын сөзүнө ишенбейсиң да, сен түшүңө кирбеген, аты жети атаң тааныбаган Түркиядагы бир аялдын сөзүгө ишенесиңби? Бир экинчи маселе. Ошол аялды сен көрдүңбү? Ал аял этегин жапкан аял бекен? Жолу кийген аял бекен? Кудайдан корккон аял бекен? Пайгамбарга болгон сүйүү бар аял бекен? Ошондой мухлис аулия бекен? Болбогон сөздү менен Түркияда бир аял пайгамбарды түш көрүптүр. Пайгамбар ар аялга эмне пайгамбар ошо аялдан башканы таппай калыппы. Шончо алымдар, аулиялар турса. Ол аялды көрдүңөрбү бириң? А көрбөсөң онун сөзүнө эмне ишенесиң? Андан кийин урматтуу мусулман бир турган пайгамбар айтат: "Күнөкөр болуп калууңа, жалганчы болууңа жетишет" дейт. Уккан нерсени телефонуңа киселип башка бөлүшө бересиңби? Андан кийин Кур'анды окуганда бенде чачың түшүп калышы мүмкүн. Кур'анды ачсам дейт: "О, мен Кур'анымдан чыкты" дейт. Ол өзүңдүн мурдуңдан түшкөндүр ал түк. Чачыңдан түшкөндүр. Же сакалыңдан түшкөндүр. Бул болбогон сөз. Мындай десеге ишенбегиле. Мындай маселе жок. Сен Аллахтын өзүнүн сөзүнө ишенип Кур'анга шифа үчүн окубайсыңбы? Кур'анды хатым кылбайсыңбы? Кур'андан тааныш тамгаңды таппайсың да, Кур'андын ичине чач издейсиң да. Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мындай дейт: "Мен казаба алейя мутааммидан фальятабава мақадаһу минан нар." Ким мага менин атымдан атайлап жалган айтса,
Kastан жалgın айтса, өзgө dozokton orun dayırdap koysun deydi. Paygambar айтпағанды қайда айтасың? Sen koşunan bolsa eкен, Abdullah Damla bizge aytты desең жарашат. Abdullah Damlаны билебиz, Кудайдан корккон таквадар, Ташкентте кыргыздардан барган биринчи окуган адам, Ислам университетте сабак берген, ата бабасын билесиң, кандай кичпейил адам. Abdullah Damla шундай деди десең, ишенсе болот, туурабы? Каякта Түркиядагы аялды сүйлөйсүң? Тааныбаган, укпаган, көрбөгөн. Пайгамбар айтат, ким менин атымдан жалган сөз сүйлөсө, дозоктон өзүнө орун даярдап койсун. Mughira ibn Şu'be деген sahabe Samiyet Rasul sallallahu aleyhi ve sellem peygamber aytdı deydi. İnne keziben aleyye leyse kekezibi ala gayri. Menin atımdan жалган süylögen başkalarının atından жалган süylögen siyahtı emes deydi peygamber aytdı. Menin atımdan жалган süylögen adam özüge dozokton orun dayardap koysun deydi. Hurmatlı Müslüman bir tugan. İslam dinimiz at-tuhuru şatrul iman. Tazalık imandın üstünde. Bugün koronavirustan taza olun desen бүткүл дүниелік саламаттык сактоо уюмдары колуңду көп жуугун деп атат. Иншалла мен ишенем. 5 вакыт намаз окуган, күнүгө 5 вакыт даарат алган адам, оозуну гаргара кылып, мурдуна шишак кылып суу тарткан, колуну жакшы жууп чыканоктогочу тааратты кемтиксиз алып жүргөн адам коронавируска чалыкпайт. Чакырып атабы колуңду жуу деп? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен бата ва фи ядихи рих мин гамрин. Kimde kim keç uktagан кезде kolu maylanıp жатса, maydın jiti menen жатса, erте menen turganda kolu bir egzema bolsa, kolu bir oruga çalıksa, özünden başkaga malamat aytpaсын, özünden başkaga jemelemesin deydi. Koluna jara çıkışı özüň sebep boldun deydi. Jubay jattın deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem keçinde jatkan кезде daarat menen jatkansanız, daarat alıp jatkan adam keçinden daarat alasın, uktayсың go. Daarat menen jatkan adam ar jaga kıymıldap жатса, ар кыймылында периштелер Аллахым бул бендени кечиргин, бул daarat менен жатты дейт экен. Ар кыймылыңызда сиз уктап атасыз билбей, коңурук тартып. Бирок периште сиз үчүн Аллахум магфир ли абдика фулан. Аллахым бул бендеңди Абдулланын күнөөсүн кечиргин, фа иннаху бата tahirан, бул таза болуп жатты дейт экен. Пайгамбар айтат, менин үммөтүмө машаккат болбогондо 5 вакыт намазда мисвак кылууга буйрат элем дейт. Тишиңди тазала деген сөз. Пайгамбар хаккун алал муслим ala kulli muhtalim, her bir balagatka jetken musulman deydi. Cumasına bir jolu gusul kılsın deydi. Cumanın sünneti cemaatga kelgen кезде gusul kılıp toluk juunup gel degen söz. Gigenan taza bol degen söz. Biröge oru jukturma degen söz. Jaman jıtыңды jittatma degen söz. Tazalık bul eme. Al-vikaya hayrun minel icad. Darılanudan körü aldın aluu en jakşı nerse. Aldını kantip alabız. Tazalığa köngül burabız. Tamak aşımızga, idişimizge, üy bilebizge, mekenimizge, ekologiyamızga, jerimizge tazalığa köngül buruş gerek. Anan kayakta Kur'an'da izlep birödün kılın, birödün tügün izleşin keregi yok. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem at-tuhuru şatrul iman. Tazalık imanın bir bölümü değil. İmanı ikiye bölsen bir bölümü ne eken? Bir bölümü tazalık eken. Tazalığa köngül buruş gerek. Bul وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ Allah'ın askerini Allah'dan başka hiç kim bilmeyik. Allah'ın askerleri var. Allah Teala'nın askeri bul, şamal bolusu mümkün. Allah'ın askeri kurt kumurska bolusu mümkün. Allah'ın askeri virüs bolusu mümkün. Allah'ın askeri can çaçın bolusu mümkün. Allah'ın askeri şamal bolusu mümkün. Allah Teala'nın askeri kelgen kezde bul men koronavirüs bul da Allah'ın askerilerden bir askeri. Bul bir granitsaga karabeyt. Tamojniyden ötpeyt. Sakçılardan aldın ötpeyt. Океанга karabeyt. Kıtaydan baştaldı Amerikaga, biyagı İran'ga. Bugün kançalagan mamleketler yetişti. Donald Trump çıkıp aytadi. Biz 2 milyar böldük. Koronavirüsünü aldın aldık deydi. Oşo günü 47 adam virüsga jalıktı. Bul akça menen tosalbaysın bunu. Bul közüňe körünbeydi. Bul seni granitsaňy tosalbaysın. Biz okeandın ayağında dey albaysın. Allah'ın askeri kelgen кезде bundan kutuluudun jolu kanday? Bunun saktaluudun jolu urmatlı Müslüman bir turgan. Mana bir yılı bizde çevirtke batsa, sen Allah Teala'nın mahlukatı olan kişineke çevirtkege küçüň jetpeydi eken. Samolyot menen başka menen çevirtkege darı berебиз deydi. Çevirtke bir 3-4 minut kayra turup alıp kete beredi deydi. Çevirtkeni jeňiştin bir jolu çevirtkenin nesi menen mabileňde boluşuň gerek.
Al virustan saqtanуудун jolu virustu jaratkan, oorunu bergen, şifany berүүчү Allah menen mamilеңди oңdойсуң. Allah Teala kerimetli Kur'an-ı Kerim'inde وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Allah alarda azap kalmaydı dedi. Kimdi? Silerdi ümmet dedi. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Ey Muhammed sen alar menen bolgon kezde Allah alarda azap kalmaydı dedi. Peygamber 14 kılım ötüp ketdi. Ötkönü. Biroq Allah kandı biz menen bolot peygamber? Eğer peygamber sen alar menen bolsun Allah alarda azap kalmaydı dedi. Bu azap bulu eme. Kandı azap kalmaydı dedi. Bugün peygamberin sünneti yüğünde var mı? Tamak jegende bismillah de. Peygamber de tamaktan aldın kolunu juu. Tamaktan keyin kolunu juugun deydi. Erte menen uykudan tursan kolunu 3 jol jumayınca bir idişke bir kolunu salma deydi. Kolun kayıtta jatkanını bilbeysin deydi. Peygamberin sünneti bolsa uyuңda. Peygamberin sünneti atanı siyloo, enen urmattoo. Peygamberin sünneti bismillah dep tamak jesen. Elhamdülillah desen, peygamberin sünneti uyuңda bolsa peygamber seni menen bolgonu bolot. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Allah al kovumda azap kalmaydı. Eğer Allah istiğfar etsa. İstiğfar degen ne? Astagfirullah. Astagfirullah. Kudayım benim günahımı keçirgin. Allah'ım ben temeki tartmayayım dep tartıp koydum. Keçire gördüm. Nasbay çekmeyeyim dep çekip koydum. Allah'ım senin şeriatında yok. İsraftı kılıp atam. Kudayım beni keçire gör. İstiğfar etkan bendiler. Peygamberin sünneti olgan tazalık köngül burgan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytır. Keçinde jatkan kezde svetті өчүргүлө deydi. Ne için? Bir zamыкание olup pajar bulmasın deydi. Svetиңерди өчүргүлө. Ottu өчүргүлө deydi. Şamçırаңарды өчүргүлө deydi. Oşonda el peygamber aytır. İçken içimdik suusundukun üstünü bekitip koygula deydi. Virüs eme düşmesin deydi. Jegen tamağыңарды orop koygula deydi. Bu peygamberin sünneti da. Ata babası aytıp geldi öyle bunu. O idişin üstünü jap deydiler. Ha bugün ağı kömül vurmay koydum. Peygamberin sünneti senin uyuңda var mı? Sen Allah Taala menen mamileň jakşı mı? Allah menen bolgan mamileňde oňdogan bolsaň, işengin inşallah al oruga çalıkpaysın. Peygamberin dagı aytýan sünneti degen kezde bir gana kede uzun kiyinip alıp sünnet kiyinip atam debedim. Peygamberin sünneti en negiz tazalık. Huzu zinete inde kulli mescidin er meçitke barganda zinattan kıla deydi. Kantip zinattanasın? Taza kiyimingdi kiy degen söz. Oşta apkom bu. Je bir deputat priyomga çakırsa oylanasın. Erten kaysını kiysem ha? Kanday kiyini barap. Allah Taala hayy ala sala kel namazga desin. Allah'ın uyuna oylanmaysın mı kaysı kiyim menen gelem dep. Kanday tazalanıp gelem. Sen Kuday'ın uyuna geldin. Seni bir çoğun minister çakırgan jok mu etken? Oşonda huzu zinete inde kulli mescidin ar mescitke kelgende zinatlanıp taza olup kelgile deydi. Kulu vaşrabu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Jegile, içkile, israf kılbagıla. İsraf kılganda Allah süybeydi deydi. Kara. Den soğuluktun bütkül dünyalık darigerler aytar. Aşkazan oğrudun kaznası eken. Aşkazan ne eken? Oğrudun kaznası da oğru o aşkazandan başkaladı eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adam balası deydi. Bu dünyada aşkazandan jamanırak bir idişti tolturbaydı. Kaptı tolturasız. Çelekti çakanı tolturasız. Kampanı tolturasız. Biroq bu dünyada adam balası tolturgan en jaman idiş aşkazan eken. Eğer aşkazanды tolturuga adam balası muhtaç bolsa deydi, aşkazanды 3'e bölsün deydi. Bir bölügün suuga, bir bölügün tamaka, bir bölügün dem aluga awaga kaltırsın deydi. Peygamber aleyhisselam bayırkı Egipetke İslamga çakırıp mukavvikisке kat jönötken kezde Egipet'in padişası İslamды kabul alatdagın bayırkı Egipet'te darigerler bolgon. Kurucular bolgon. Darigerlerdi jönötöt. Peygamber mukavvikistin jönötken bardyk belegini alatdagın darigerlerdi tawuptardy sizler kete bergile biz muhtaç emesmiz deydi. Bizdi padişah sizin canınızlar oğurup kalsa bizdi darla degen dese biz uşunday kovumbuz deydi. Biz aç kalbaş üçün jeybiz deydi. Eğer jeşke majbur bolsak aşkazanı 3'e bölөбүз. Bir bölügün tamaka, bir bölügün suuga, bir bölügün awaga kaltırabız. Oşoндуктан biz oğurbayыбыз deydi. Oşoндуктан biz
Darıgерлere muhtaç emesmiz, Egipet'e kete bергile deydi. Bugün biz Kırgızstan eli aşkazanды üçkö bölөбүз. Bir bölügün etke, bir bölügün kamırga, bir bölügün gürüşkö, bir bölügün salat balattan üstüne basıp alıp dem alay orup jata berебиz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açkalıktan kursağına taş baylaydı eken. Açkalıgını bildirbeş üçün sahabalar bir taş baylasa Peygamber iki taş baylaydı. Bugün bizden Kırgızstanlık erjigitler 5 taştaş üçün taş baylap atат. Taş kötörüp atат. Ne üçün? Açta besi var. Jeyi bergen. Aldıga koygon jeyi beredi. Birösü bir vraçka bardı, taza semirip kettim. Kilogram demek kılışım gerek, kant rejim saktayımın dep vraçka kengeşken varsa, vraç kelgen oorudun közünü tekşeret. Közüm taza ele. Men kursaktı kantip jok otem dep otam dese, senin közüңdü oңдош керек деп. Неге десе? Közүң көргөндө эле жей бересиң деп. Негизги темага токтолайын. Урматтуу мусулман бирлиги, жегиле, ичкиле исраф кылбагыла дейт. Исраф деген сөз шариаттын чегинен чыккан нерсе. Бүгүнкү күндө эң көйгөйлүү маселелерден кур намыс калып ар бир жасаган ишибизде Аллах Таала кабыл болуу үчүн Аллахтын астында кабыл эки эле шарт бар. Биринчи шарты калыс Аллахтын ыраазылыгы үчүн. 3 yıllık kılıp atasın mı? 40 yıllık kılıp atasın mı? 53 kılıp atasın mı? Kara kiyim ağaçta otasın mı? Oşol şeriatta var mı yok mu? Kalız Allah'ın razılığı için kılasın. Bir. İkincisi şeriatta körsetken jol menen kılasın. Şeriatta yok dersen ne kılasın? Sen oşo жылkыңды soyup atkanda, bodomaldı soyup atkanda Allah'ın razılığı de otasın ki el ne deyit deysin mi? Bu kalk ne deyit? Ama sen soğunu kalktan alasın mı? Sen Allah Teala'yım ne deyit? Allah şeriatta şunu körsetken mi? Şeriatta jıl degen var mı? Şeriatta 53 degen var mı? Şeriatga karaylı da. Nege elden emek kılasın? Hurmatlı Müslüman bir toqon. Ayıl ökmötüңөр дотацияда otursa. Kur namus kılıp köçeleriңөр lay basıp jatsa. İza mata ibn Adam inqata anhu hablillah men salas. Adam balası bar özölöz, men de ödüm. Ölgönüzden keyin sen üçün hiç kim namaz okubaydı. Sen üçün hiç kim oruza karmabaydı. Bizge baratırgan soğup toktoy. Biroq üç nerse jetet. Birincisi sadaka jariya. Sadaka jariya atanga soğup bolsun dep atasın mı? Enenge soğup dur, köprü odoңдоп koy. Sel kelgen joldu tosup koy. Dara köçet oturguzup koy. Jol salıp koy, joldu oңдоп koy. Soğuk kimge tiysin? Atanga siysin. Taza su çıkarıp koy. Anan su çıkmaydı bizden de ariske proyekt yazasın. Meçhitimizdeki. Men bana lillahi mescid ben Allahu lehu beyten fil cennet. Kim Allah için meçhit salsa Allah Teala adamga beyişten uy salat deydi. Şu meçhitimiz misal köp degende $30.000. 30'ta жылkı degen söz. Bir yılda ayınlarda 30 жылkı jönle soyulup ketet. 30 жылkını jiyip meçhitimizde özümüz salmay Araplarga salabız. Anan keyin şeriatta jok nersede jarışabız, atandaşabız. Jönököy kebir жерден суу чыгарды. $500 суу чыгат. $1000 суу чыгат. Бирөөңөр чыктаган, мен кечиресиңер. Мен жана жылдык кылбаймын. Мен атама соо тийсинде ушул жерден элге суу чыгарып берем. Жигиттер барбы? Барбы? Эмнеге ошону ишти кылбайбыз? Соопторубузда бирөөлөргө берип отурабыз. Болбогон нерседе атандашабыз. Шариатта жок нерсе деме кылабыз. Эмнеге исраф кылабыз? İsraf деген söz. Karız kavala menen kudretine jaraşa kılbaysın mı? Bolup tur, oşonda ele hayır ihsan kılap desең, 3 günden keyin bir kolundan kelgen bir koy menen kılıp koy. Oşo ataң arnagan tıyın tıpırdap gelip medresege berip koy. Medresede damla özdөргө çakırıp atat деп, mektebiңди oңдоп koy. Köprü salıp koygula. Muhtaçlık barбы айылда ошондой? Жол oңдоп koygula, şagыл töktürüp koygula. Ata baba ornatıp ketken, alar tikip ketken bardı, daraktарды kıyıp otun kılıp büttük. Alar üçün oturguzbayız. İran'ın bir padişası, karıgan aksakal bir yerde zaytun köçetine oturguzup atıptı, kıynalıp. Zaytun köçeti 10 yılda mömö beredi. İran'ın imperatoru padişası, can sakçılarымен, askerlerмен keledi, aksakal karab, akıldan taygan aksakal ekensin de. Karıganda törüңнен görüң jakın bolup dursa, tezirek mömö bere turgan daraga oturguzba, ne zaytun köçetine oturguzup atasın deydi. Aksakal padişaha karab, padişam deydi. Bizden murdağı atalar oturguzup ketken mömönü jedik, men de oturguzdan keyin bizden keyingiler jesin deydi. Bu danışman aksakal eken. Jeldetik ayıp dur.
Bir kalta tilladan taşladı, altından berdi sana berdi. Karmap durup aksakal aytып, padişam, adamdardın zaytunu 10 yılda möme verse, meniki uze mömesini berip başladı. Bu da aksakaldın bu sözü ondan da kızık bolup kaldı. Daha bir tilla taşladı. Ekinci kaltanı taşlaganda karmap, padişam, adamdardın zaytunu yılına bir jolu möme verse, meniki ekinci jolu möme berip otadı. Бұл күлкі, бірақ тамаша чындыққа жанаша. Biz ата-бабалардың отырғызған барлық дарақтарын қиып бүттік қой. Неге мана жас келді, жарыш ал эми. Неге жарышабыз? Мен чоң жылқы сойдым, мен ботомал сойдым, паланча 6 қой сойды емес. Жарышқаны васариу иля магфиратин мин раббикум ва джаннатун ардуха самавату вал ард уиддат лил муттақин. Алладан қорққан тақвадарларға даярдалған асман жерден кенен болған 500 жарышқыла дейді. Бұл дүниенің үстінде жарыссақ, мен мынча күріш алдым, мен мынча мал қылдым, мен мынча пақта алдым. Бұл дүниенің артынан қанша жарыссақ өлгенімізді, бұл жер бізге 2 метрден башқа еш нәрсе бермейді. 2 метр жер береді. Аллах үшін жарыссақ, соғып жолында жарыссақ, асман жерден кенен бейішке болуыз. Келіңіздер, урматтуу мұсылман бір тоқ. Кеді ойланып, өзіміз тұра берелді. Бұл жасап атқанымыз тура бұл. Шуны кыла десе, сразу биринчи эмес сөз ушуда, эл эмне дейт дейт. Бул кол кошуна эмне дейт дейт. Мындай кошуна шаарда бир жерде айтпайын, айтсам уялып эме болбосун, кийин угуп калгандар. Бирөөсү дейт, ажда жүрөт. Чыгың, бетте Меккеде бир соогуз 100 миңге жүрөт десе. Мен ана кошуна койчу эле келдим дейтимиш. Şu palançı kelgenden keyin men kele albayım. Көрүп, хажыга да атаңдашы барат. Онан да кызыгы бирөө үйүнө келип алып, мындай параболический антенна койдуруп атат дейт. Уста кыйналып, толкун издеп атса, кошуна жака карат дейт. Бияктан эч бир канал албайт, мына жакты караш керек десе. Албасын, кошуна көрүп койсун, менде бар экен дейтимиш. Мага мунусу эмне керек? Şu кошуна жака каратып кой дейт. Бияка чыкканда көрүп койсун дейтимиш. Келиңиздер, урматтуу, бул нерсени токтотолу, Кур'ан үстүндө кылабыз. Аллах үчүн жасаган ишибиз шариатта барбы? Жасаган ишиме Аллах разы болобу же эл разы болобу? آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين